Seshekemi bamnikeza awungajabula kufundi yawena shothi uzohamba ukhulekile ekhaya akekho nje umuntu ezongibeka icala uma distant mazulu yawina ngevesi amen ayikho into esoyishintsha ngoba isezwini noma iyathandwa noma bakhona laba abafundile ababeBible school baye bangisho ke la bethi nje akayanga ayiqede baba ichaza ukuthi benze njani ngoba sathathanga nje senziwa something yona lo verse 4 Adela sisi. Namacici esezidlebeni zabo funda ngezantsi. Jakobe. Funda verse 4 loyi. uJakobe wakuthukusa phansi kwe-oke lalingaseshekemi. Base bemuka ke ukumesaba uNkulunkulu kwabo. Ukumesaba uNkulunkulu kwakuphezu kwemizi eyayikhona nxa zonke abawaxoshanga amadodana kaJakobe bakugqiba manje bazalwane simingezi ngithi bengisachazela ukuthi ngiyakudweke la kuthelwe umfundisi akafundanga akasilutho akazange eBible school mina bazalwane noma ngami umuntu ophuma eBible school la kimi kade ngise Cape Town kunomfana onqunyiwe kade umfundisi bathulale nenye intombazana manje ke umisiwe njengomfundisi sesigibela naye le motweni sihamba nomunye baba seZimbabwe naye ke lo mfundisi ehlala ngomuntu uthi hello mfowethu how are you uthi I'm right sengiyambuza ukuthi tell me have you been to Bible school athi yes I went to Bible school ngithi what you were learning in Bible school athi homiletics ngithi I know homiletics put aside he said churches and put aside church history why value balance ngithi all these things that you are counting that is an administration I've done those things ngifuna ungifundisa izinto engingazazi enifunde eBible school ihomiletics phela bazanile into yokuthi mawuzoshumayela la uhleli ivesi ubhala ihaqabeni ngaka lephepha ukuthi uzoshumayela uthini ukwazi ukukhotha amavesi asekela lento oyikhulumayo unganhlanhlathi njengoba ngihlanhlatha mina ukwenza ngithi leyo nto esimple ngiyayazi leyo church history lento ekhuluma ukuthi ibandla libuya phi ngiyayazi ichurch administration it's about finances zebandla ukuconduct abazalwane ukuthi bayiphathe kanjani kwenziwani ngiyayazi yonke lento did they told you about adultery as a pastor how do you divide or attach yourself away from adultery no it's only biblical iBible liphele ngakufundisa lo ngeke ukufunde eBible ukuthi ufebe biye kwa kanjani ngeke bakufundisa ngoba nalo ofundisa eBible ukuthi naye umbambile ufebe ngeke nifundise ngithi mina kodwa ngiyakufundisa ke lo njengoba ngingayanga nje eBible school ngiyakufundisa mina uma uzokhonza nami uyakufunda ukuthi uphila kanjani abekho abantu abakhiqiza izingane la bengamantombazane bengaganini ngoba umsebenzi wami ukufundisa izwe kodwa eBible school abayifundisi leyo nto amen ngamtshela ngathi ingakho lale nengane yabantu ngoba eBible school ayifundiswanga ukuthi ivalwa kanjani imlenze ayifundiswa khona but lana ebandleni iyafunda so loba wayengihlanganisa ngehlanza ngoba sasixoxa umtshela ukuthi iBible lithi hayi iBible school iBible lithi okay so leyo nto ngiyayazi basana ushiwo ke yonke ngithola ukuthi bonke labantu basebeqedwe kulwa nami sebengifonela abaphingela ukuthi kube ngcono amantombazane lawo abahlabelela zatshike zethu babuye bayowalala masebeqedile wona nje abaveze futhi la kuma social media uthi jola nobani ngoba izinto ezenzakalayo the only thing esiza umuntu yizwi noma ungaya esikoleni ofundela ukufundisa ubheda noma usune diploma khuluma ngesingisi la ubheda into esizayo ukudla izwi libe kuwe likukhuze yazi ayikuthi ayifika ikhathi yokulingwa bazalwane yafika ingakho izwi lenkosi lithi uMateyu 6 nithandaza ukuthi ningangeni ekulingweni ubone phela cha khona noma senumkhonzile uJesu bona mahle lamantombazane ngeke aqanjwa amanga bona mahle bona sekusala bona ukuthi usuthandazela ukuthi inkosi kodwa ngingangeni ekulingweni bese kulekelela kumoya ingcwele ungena lapha ukuthi ungayitholi into usuyenzile uzumangale la ukuthi ayikungiphase kanjani kanti usulekelela umoya kaNkulunkulu eqhathi uthandazela ukuthi ungangeni ekulingweni futhi nje basazozalwa bazamina ngitshela iqiniso angazi noma aqale ngama 2000 ngikhulumela mina hayi nina nginazi nizalweni mina ngiqala ukubona ngama 2000 abantu abahle emhlabeni abazalwa nje beyibahle ukuthi hey bahle abantu bakhona bazalwa nje beyibahle bonke nozalwa ngeviki elandela leyo nayo ufike efana nalokuqala mawuthi ubona omunye ngelinye iviki ngelinye uhlangana nomunye thina sazala amantombazane ngakhona amantombazane mayise intombazanyana incane uyibona nje ukuthi umlenze ulingana nethanga
ithanga lingana nomlenze mayigqoka i-gym dress nje kuyafana lezo uthi uyilandele ngemumva ina 16 inezinqa nje uyilandele nje ubona ukuthi lena nje intombi nje phelele inezinqa kuzalwa abanye kade ubona abanye ngeviki eliphelile uma ugcwele ubufebe ngeke kuze kususwe amantombazane uzoqhubeka nje ube njalo basazozalwa nabanye yiko uzokuthiwa abakhehlelana nezingane ezincane suka lapho leyo nto leyo angeke kuze kushintshe lutho bazolo ngibezela akho mehluko nje sokwenzeka wena osizwa inkosi kodwa phakathi sifuna ukutshela iqiniso ayifundiswa leyo nto ayifundiswa abanye baphingana khona la nje Krugersdorp kwakunomhlangano kwakumele ngiye kuwo kwakhona umngane wami emazi bafaka isake saya kuyo umfundiso inkosikazi wathi imfundiso untanda ngithanda kabi umngane wami ungayi lapha lapha kuyaphingwana phingana befundisi lapha laba bangamalete ekuthiwa babizwe inkosi bashumela balalana khona lapha emahotela kabatshela ku-invitation abanguze ukuthi angiyidodoti yonke ukufeka abantu bechuzana 2 behamba beyolalana bethi bashumeza abantu uma bebuya lapha athi beyothandaza begcwele iy'nkanuko laphathi kwabantu ubona isalikwazi ekuthiwa sishumela ivangeli sideyithiwe sile eRosebank lapho esikhiphele khona beyosiqabulela khona ngesonto sobe simila sishumayele ngohambi lodoti mina lento ngisho unganediploma abanye bazibachaza senginawo mabili sengine-PhD manje ubizwa ngodoktar abantu kodwa akafebeli ukuthi kube ngcono ngoba busiza ukufeka ukuthi uphuthola idiploma yiko-ke ngithi izwi lenkosi elikusizayo kuphela into esencedayo nansi sifunda lokho-ke bazalwane so siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngidlulisa lokho namhlanje emini ukuthi inkosi ayisilekelele sifunde impilo yokukholwa musukudribulwa nje abantu ngento engekho abantu abadribulanayo la ngaphandle hayi ivangela kusilo yilo bebamba izifundiso zabantu beyekizwe thina simi ngoJesu futhi niyicacele bazalwane lento yokuthi uJesu noNkulunkulu abehlukene abanye bathi bathi ngiyakholelwa kwiTrinity kaNkulunkulu ukuthatha kwaNkulunkulu uNkulunkulu akamthatha uyedwa uma uNkulunkulu ethuma uJesu yithuma yena uma uJesu yena ehamba ucela umoya ongcwele kaNkulunkulu ukuze yena kusaza uNkulunkulu ngesandla sakhe sokamoya ongcwele kuza yena uNkulunkulu ezofela izona engumuntu ngoba lithi wakufanele abe ngumuntu ukuze abafele abantu ezonweni wayengeke adile uNkulunkulu yena enjalo kwabesho abantu ukuthi awuvele ufanele yikho phela abantu bakakwazi ukuzala ukuthi ubuhlungu kanjani akazi lutho yikho efa nje kalula kodwa kwadinga kuzala umuntu abe senyameni njengomuntu kwamele izono zabantu uNkulunkulu uqobo amen so akanabo ukuthatha uNkulunkulu munye yikho masithandaza yekeni lentweni kaJehova yekeni lentweni kaJehova ngoba imvimbo usathane lento kaJehova ungambiza uJehova uziyeka amadimoni awalazi igama likaJehova azi igama likaJesu ekuthiwa niyobiza igama likaJesu akusho nobiza igama likaJehova amen yekeni ngoba manibiza igama likaJesu uJehova ulapho umoya ongcwele ulapho biza igama likaJesu uma usathi nje ngegama likaJehova madimoni ahamba nayehlekele madimoni awalazi igama likaJehova igama elinikeziwe ebantwini igama likaJesu biza igama likaJesu bonke ababiza likaJehova thina sasonto khona kwamakilokilo kangilozi inkulu kwaJehova sumakilokilo ingilozi enamandla ephuma eshama aphiko phezu komfula siyawazi lo mthandazo kaJehova sanhla sikwazi baphinga nawo awukhuzi muntu bafasa amaketanga la afuthi impempe ngathi ageka kale ngamaketanga njengenje ubona ukuthi lo muntu ufoshwe imoya wafasa iketanga uphila into yokufasa izinja alifasa lenye ligijimela khona isonto nje elishe ngilazi elidumile kulezi insuku abantu bakhona bafasa amaketanga la menyeza khumbula ukuthi asilalele nobaba limenyezwa ubaba ulinda ngama 2000 kwathiwa liyeza lisendleleni elibanga ligcwele lithe njengamanje la prophethiwe bafasana ngamaketanga bakhuluma esinye ilimo ngakazi uzizwe ezinye ezesibhunu ezinye ezesishayina into ongayazi nje imimoya bese nawe uyobisa uJehova ngena kuleyo nto thina sinikwe igama likaJehova ngiyagaranta ngegama likaJesu bazalwane hayi ngiyagaranta into ishiwo ukuthi izoke ngingeke yenzeke ngoba ngibiza igama likaJesu siyabonga ke bazalwane noma usungavala ke Thando